салом алейкум. Шумо дар барномаи суҳбат бо Нигматов. имрӯз дар барномаи мо 5 нафаре ҳастанд ки бисёр вақт ҳам меҳнатшон барои парчами давлат, барои пешравии давлат меран дар ММА машқ мекунанд, на танҳо барои дури Тоҷикистон, дар Тоҷикистон берунам баромад мекунанд. рости гап қин буд ёфтанашон, барои ки ҳамаш кор кардиянд, барои ки рӯз иша занг мезанад, мега ин рӯз пага, ин рӯз пага. Як рӯзе шуд ки ҳамашона даъват кардем. хуш омаден акао, ҳама каса хуш омаден. ина ки чӣ саволое ки мардум дошт, бисёр мардум ҳар кас саволое ки пишти парда буд, чизоро намедонистанд, вақат мегуфтанд ки чӣ ба ин баромад накард, чӣ ба ин хиялӣ кард, ӯ 1 миллион куҷо шуд, 1 миллиона нагирифта куҷо шуд, GFC чӣ проблема кард, отаи Ҳабиб пеш кард. ин гапҳо бисёр гап шудагӣ буд, одамое ки гапҳое ки хайп шудагӣ буданд, гапҳое ки UFC гапи оли маҳкам нашуда ки то зира намедонам мардум ки UFC да баромад мекунад, муине ҳамаш ҳамҷози маълум мешуда. хичон мегам мадани хичон хайк меме хуш омадед набориё бачаҳо. хайк гуфтия ки пешава салом хуш омада ки гапи моро қад накарда ки омадем баромада ҳазор омад аматонда. акай лоиқ сар мекунем яким ки акай лоиқҷон, як саволи ками мондагӣ дар байн. одамо гуфтанд ки амил акай лоиқ ки пеш ай баромад кардан дар ПФЛ 1 миллион агар фикр дошт ки агар ки 1 миллион мегирифт чӣ кор мекунаша, дар куҷо хараҷот мекуна. лоиқ раҷабов 17 сентябри соли 1990 дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. феълан дар намуди варзишҳои бокс, гӯштин, греплин ва ММА тамрин мекунад. 2 маротиба ғолиби рақобатҳои ташкилоти размии ПФЛ дар соли 2019 ва ғолиби чандин мусобиқаҳои дигар. зери мураббигии Кемал Аминҷонов тамрин менамояд. қад 1,77 см, вазн 84 кило. албатта, конечно, фикр доштам ки чӣ кор мекунам да. аввал дам хеле мақсадо буд. ака хеле фақат бо ҳастай самнени ки ту тоуҷара мерай намерай хеле ёшам аст, лекин бо ҳама вақт дар дирини дил я надежда ҳаста ки боварӣ дар худат вақте одам машқ мекунад, ку ҳамаи варзишгаро медонад вақте худаш машқ мекунад таҳти дил уже ҳам як боварӣ дорад ки кадом зоте мисоли гап фарқ надорад, касе боша ай худаш як боварие дорад, ӯ зуруш мераса намераса, лекин дар ҳам дурини ҳиссиёт дорад ки ҳам хеле боварӣ дорад. ман хеле боварӣ доштам ки бо буда бародарое ки фақат мегуфтанд ки иншоалло ту мебирӣ, мо боварӣ дорем, гуфта бо мада мотиватсия медоданд. ва фикр мекардам, рости фикр мекардам, хай мисли оли одамо хеле целам надорам, фикр мекунану буд ба метое ки фикр мекунӣ ки оли сум биём чӣ кор мекунам. и бо ака буд як чизе ки реални буд. барои ҳам фикр фақат барои рости барои беҳбуд кардани зиндагии худам, да зиндагии худам хубтар кунам асос. 5 сол пеш рафтагӣ буди Тоҷикистон ки соли 2015 ҳам охиронашо 5 сол пеш ки рафтагӣ буди. цели рафтани ту ҳамҷад ҳамин дар план буд ки ҳамин ПФЛ дар ғалтан ё ки як неашиди нашуди. ПФЛ худаш на 7 сол шудест. ПФЛ набуд. ПФЛ рости дар ҳамун зале ки менеҷмент нима дорад амҷа машқ мекунем. як бачаи доғистоне ки машқа финал биромаду ҳам дар финал бой дод. ҳаваи мара мотиватсия дод да, чӣ қадар пеш ман гуфт чӣ кор кард, чӣ хеле сум, хеле чизо. баъдам ҳамин интерес пайдо шид. баъдам хеле предложение шид ки агар мо қатъи ПФЛ тра чиз шартнома биёрем, чиз кунем, ту розӣ ки қатъи мо шартнома кунем? ман гуфтам майли, ба шарте ки агар шумо биёрем ПФЛ чиша контрактча, ман розием ки қатъи шумо чиз кунем, шартнома бандам. ки ҳамин ташкилиш кардан бан ПФЛ ба як саволи ками бар ки саволоро ман ҳамон рӯз сторис кардам, навистам. як одам як саволам додаг, ман рости гап як духтар буд, навистагма ки ака Мансур илтимос аки лоиқ ҳамин саволатен ягон бор пешагон духтар ҷанг рафтагӣ? барое ки ман ахрана кор мекардам, хай буда ҳолате ки қариби ҳар шав ҷанг мекардам, будам хеле ҳолате ки и хеле ки чиста рафтагим. занг задаги ака лоиқ ман ғам додаса мерем разбор рафтаги нест. не хеле нест. аниқ рафтаги аптиш. дар ёд надорам. баъд бисёртар дар дари ҳамин интернет гапи рафтеса ки адаки лоиқ мошин туҳфа кардан, мерседес туҳфа кардану аспи $10,000 туҳфа кардан. не мерседес асп буда, ҳақиқат буда ки ё мерседес ҳам бигем ки фурӯхтумш аспшам фурӯхтум, не ки аспа
نه خیلی نه اما گپی گفتگی شو پنج مرتبه کمتر فروختم نشدی گپی اینترنتی گپی مردم بعد همین میگم که آخرین بار که در پفل برآمد کردی دیدی که من رنگی تماشابین ای تلویزیون تماشا کردم پیش از جنگی که تو برآمد کردی راستی گپ یک چیزی که تو برآمد کردی اوورنس بود برآمد بود دست همین چیزی که تو کتی دست کار کردی دیگه خیلی بود این برآمد چی بود پرابلم که محکم بودی همین ادارات این چیزات همین چی که محکم بودی همین چیزا دای برآمد پیش برآمد این محمد خودش در برم بود شاهدی داد برای وزن کشی مثال گه بود وزن کم میکنن رو میداند یکی شاید همه وزن چیزی سختری نیمه بده وزن کم کنی ده و سگان که با هم خاطر نروشت کردگی بدم می دیتما وزن کلان گرفتم یکی باره بعد در مدت 13 روز قین شد پرتفتن کدم الحمدلله گذشت لیکن همین 150 گرم آخرش قریب که اجانم سر کردم من گفتم تمام یا که میرم میشید چی نشید ما اتمه نمیکنم این امی برای میده شما جنگ که من برای که از سبب که در دوشنبه که میگذاشت چیزا من تماشا میکردم مونتاژ میکردم من وجه بار که خک میدونم ما هم چیزا که اهمیت دادم که تو برو اومدی کو دست کتی کار کرد پوچت کرد نی اوور نه کار کرد می پارتو نه اینجا سبب اساسی پوچه بود پوچه من درمان وقتی که جو درمان ده من بسیار آدما در سوال میارم که تو بفهمنده دردی مرا تو در دولار باشی اگر تو اوقات دوست داشته تا بیاری تو مزه امرو نمیفهمی با همون خاطر من پوچم در کزه خشما در پوچم کی نزنم حوزه در پوچم برای که پوچه مرا اگر بگم چی بگم کم ترک یا پسلش کم میدادی من میغلطیدم مقصد ها اکه همون توچکش ده لیکن وای همون سرشوی سر کد زدن دیگه پوچه روسی هم جای درماندیش درمان شد هم جای سوچ هم زد درمان کرد بعد در محمد نایم فقط سوال تو کتیش برآمده سکوندن بده همه کی تو چیزای گپایی که تو گپ زدی گوش میکرد همی ترا گوش میکرد تو میفهمیدی همی را که وقتی که ترا میگفت کی کارا میگن گفته گپاش را بسیار وقت میفهمم حسابی با میگم که حسابی که پوچم چیز بود فهمیدی هش گوش ما بسیارتر در پوچم بود برای اهمیت هم میدونی او رنگی اگر فیلم دام کینو دام است که دشمن میزنه میمره بعد خودش میغلطه میگه نه جنگ شروع داشت وقتی او میغلطه که هم خیلی بولاد میشه بعد این دست ما برداشتن او رفتن فقط داد زدگیم که دردی پوما چه اشینه چه بود ای درونی کلتکا زده است تو نگاه دوری شد چه بود محمدجان наимов 7 августи соли 1994 дар шаҳри кӯлоб ба дунё омадааст. феълан фаъолияти касбии худро дар намуди варзиши ММА таҳти мураббигии Комил Боймуродов идома медиҳад. дар фаъолияти касбӣ 7 маротиба ба майдони разм баромада 6 маротиба пирӯз ва 1 маротибаи дигар мағлуб шудааст. ғолиби чандин мусобиқаҳо дар соли 2016, 2017, 2019 вазн 75 кило, қад 1 метру 77 сантиметр. тамринҳои худро дар як рӯз 2 маротиба саҳар ва бегоҳ ба роҳ мондааст. روزی که با اون فینال ответственность بهت баланд بود برای که در شهر همه جا در پوستراژ برآمدگی بود هر جا درباره همین فقط گپ میرفت تا پیش همین سال نو یا 10-15 روز پیش ما نه فقط درباره در گستینسه هم یک جای بودیم فقط در این مسئله گپ میزدیم که بخچم میگفت که من نمیخوام پدودید کردن من اول سوم میخواستم از ما سوم در فکر دم نیست پویس فقط پویس مثال موتیواسیون ما البته مثال وقتی که خیلی شد دبرج بودیم یک کمانده های уже رنگ یک کاو دودار میشه قینه کمک سکوندانتی در نظر من قینه چیم خودت وقتی که جنگ میبره تو خیلی نه سکوندا دقیقه وقتی که میبره درین رینگ میدره گوش میکنی هسته همین سکوندان در وقت جنگ شما را چی یاردم میکنه نه بسیار میدونی بسیار چیزای سکوندان зависит میکنه مثال در فینالش راست دیگه من میگم او قدر مثال حساب پوچاش میگه که من وای نکردم نه که در وقتی که پلی آف بود دو بوی در یک شو زد
ҳамунҷа беҳад нағз гӯш карда буд, беҳад зур ва мисол кор карда буд. Ҳам мисол уҷа Азамат Суфиев буд, волни барба хати мисол Ислам Маҳмедов почаш намедонам ҳам Маҳмедтура мега бо мо стойкара гап мезадем Крис Вайт хати беҳад мисол гӯш мекард чанд қа вақт мон мо постоянно вақтам мегуфтем лоиқ 2 минут лоиқ 3 минут баъд и худаш боеци бисёр раунда да мисол 5 раунда 3 раундара дӯст медорад дур рафтанда соперник монда жданда баъд бохча беҳтар ҳис мекард мо мегуфтем монда шид давай рафти пеш мерафт мисол бисёртар очко мегирифт чиз мекард. Секундант роли асосиро бозӣ мекунад агар бо вақте ки секундант агар тренировкада қатид боша агар тренировка набоша ака мо рости гап дар як ҷо қатии тамрин намекардем як моҳ пеша ки ома будам Лас Вегас мисол истода будем ман кам медонистам ша мисол медонистам ки ҳамиҷаш хубай ҳамиҷаш гандае ҳамиҷаш хеле вай бо иҷода беҳад зурай уже на хеле чиз кардем агар бо одаме ки қатиш як ҳаёт маш дода боша тренер боша мисол ӯ бо дигар мефаҳмад да мисол медонад ки лоиқ ты стойка да зури стойка бра гӯштинг да зури биғалтон ша ё ки чиз моментҳои ичи дақа бидем хеле мисол беҳад роли калона бозӣ мекунад. пеш ай ММА теквандо машқ мекардем. Правильно, теквандоро машқ мекардем. ММА теквандо чӣ фарқа дора? Фақат ӯ як намуди единоборство ки фақат дар стойка кор мекунем. Мисол замин надора, чиз надора. Баъд силовой чиз нестай. Только фақат очко, балгирӣ тамом. Значит, ай сабабе ки сабаб бисёр бачаҳо гуфтанд ки сабабе ки ай теквандо рафтанат финансови части буд ки финансови части ММА дар худ бисёртар буд ай теквандора. Не ман вақте ки дар ҳамин ҷо будам ай чемпиони ҷаҳон омада будам ман гуфтам ман бас ман машқ намекунам камакак вазъияти оилавӣ вазъияти финанс вазбин шид ман гуфтам Америка мерам ман мақсади ММА рафтан дар надоштам. Просто гуфтам мерам. Ма рафти дар онҷа ич ҳама чӣ пайдо шуд? Ҳам хи рафтам яки исусо дидам уҷода бо камакак дигар ММА обрӯш бо баландтара ҳар ҷода мебини ҳар як мусобиқа мешид овозош меомад яки ҳам хеле шавқманд шидам да тавр гуфтам ки чӣ бана я бор параллелна бикунам. Саволе ки ман вай додам дар лоиқ додам ки ай пиши духтаро разбор рафтагӣ рафтагӣ? Не аки хай дурӯғ намегум я бора мусинфи наҳиба даҳиба рафтагӣ ай пишти хидна ай пишти я бародар ӯ занг мизарга рафтагӣ. Нуруллоҷон хуш омадӣ братанҷон. Нурулло Алиев 8 декабри соли 2000 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Навъи варзиш ММА варзишгари шикастнопазири тоҷик дар фаъолияти касбиаш 5 рақобати бебохт дорад. таҳти мураббигии Раҷабалӣ Баёнов тамрин менамояд. қадаш 1.79 м, вазнаш 80 кг. Ман чӣ хабарро фаҳмидем ки мо хабар будем худ кати гап задагӣ будем ки мо ба скайп мебуромадем алоқа да каса ки ирӯз шуд пагашт худо розӣ шуд ки рӯ ба рӯ шидем кати братанҷон ям як давлата ки братанҷон бо ай пеш дидем та ман як савол дам дар постуш Ҳабиб хита таъриф карда Ҳабиб Нурмагомедов конкретно таъриф кард ки хай бачаҳои ҷона пешравӣ дораву баъд 1.5 соат 2 соат сразу Абдулманап отзви безеб кард ки нагуфт ки чӣ ба омада дар кор нест омада войса уже мара ки як бор падвайт кун ду бор падвайт кун се бор омада хеле одам дар кор нест сабабаш ман мехоҳам як ча фаҳмида ки Ҳабиб худаш ду бор се бор худаш ҳамин кора карагия везганяткунӣ осон нест барки ман везганяткунӣ як чихе ман медонам ман бисёр ки аки атам кади гап мезадам муин дар вақти баромад мекард ва нависида ман зангш мезадам ки мегуфтам чӣ ба ҳоли муина сёмка мекард нишон меда ҳоли муина медидам ба худо ку хай ман медидам да ҳолиро мегуфтам ҳамин гапа чӣ ба отая Ҳабиб фикр накарда сразу тора атак ҳамин гап кати кард баъд чӣ сабаба метавонисти агар гуфта братанҷон чизо савол ҷо мо вақти Тайланд рафтам ман камтар дер рафтам мақсад 20 рӯз мондан нарафтам ман вес зиёд кати рафтам ман набират карда будам ака ман ҳамин вес ганяткунӣ камтар қин шид вақтҳои охир мақсад калон шидан мегири устуғон ман вес ман ганят кардам акау мақсад 1 кило 600 грамм када натонистам хай нарафт дига ака ман медонам вес ганяткунӣ мақсад чӣ қинда ҳаморам ҳамаш дидан мара мақсад ман натонистам ҳамин ганят када баъд мара гуфтанд ки ҳозир маҷлис мешава ан маҷлис да чизе решение бубуроранд ба мо рафтем капелницам Вастанович дестабдум ки мақсад Ҳоҷи Раҷаб Баёнов занг зад гуфт ки решение буроварданд ки барои 1 кило 600 грамм титул айван мегиранд
30% гонорар бо жолти карточка 5 раунд. Ма мехостум ки ҳам бизанам да катиам уже деюм бор ҳам чимон буд. Ма гуфтам майли мезанем тамом ҳам хали маҷлис да чӣ кардиан решение бировардан. Баъд бо я 2 соат айбан гузашт зан задан гуфтан и туғри намегирам мақсад 1 кило 600 грамм туғри нагирифтесай ҳами 5 раундара ҳаму условиёву 3 раунд мекунем. 3 раунд уже жолти карточка я раунд бой додагем. Ма уже мара чӣ кардан да мара вихед надодам. Баъд уҷа команда ҳама каса решение бировардан ки майли мезани карочи. Ма гуфтам ман мезанам. Бо уже фейс ту фейс наздик омад, уже мо либос пӯшидан да бояд фейс ту фейс мерафтем. Зан задан гуфтан не намезани шумо. Бояд минӣ мақсад намезани ман намедонам причинаш барои чӣ. Ма ҳама условиё не барои чӣ причинаш ту любой условиё шунда ту психологически давид кардан ки ту любой чида ҳо гуфтӣ. Гуфтан анвар розӣ нашудестай. Баъд бародарои хали мухлисоам тоҷико 2 кило да 20 омада буданд 1 кило 600 грамм ака. ки розӣ нашудеса барои 1 кило 600 грамм. Баъд 20 омада буданд ба ман рафтам дар коридор уже рӯпарӯ задем қабидамаш. Гуфтам ту визов партофтӣ на биё бизанем 1 кило 600 грамм ту худат ӯ бояд 1 кило 800 грамм када натонистӣ. Ина ман ҳама условиёи шумо дар розиам ина титула мегире гонорар ҳамаша мақсад бигирен. Талиш би бой буд. Биёд каса бизанем. Гуфт ман розиам организатсия намондааст боя. Организатсияра мераванд катишон гап мезанам меган анвар розӣ нестай. Ман намедонам просто пояса гирифтан дига каса дода накард. Ана ман медонӣ чӣ? Ана мара абид нашуд ки ӯ весша када ки не ки барои пояс назадурам. Ӯ бояд замина меёфтанд ку барои задани пояс. Не ки мисол дар ягон ҷо нестай хали барои 1 кило 600 грамм главни боя отменят. Ак ман дар пояс ё мисол ягон лигаи хали баланд нестай ки ман дар мақсад важни бошад. Ама просто ты короче ай гонорар отказ кард ай титул отказ карди бо ҳам жолти карточка бо ҳам раунд бой додагӣ не ки вай бо серона гапа то додан. Ман як гап гуфтанем ки баъд дидам кори ты ягон промоушн дига мегузари ё ки ака оз маслиҳату рафт. Маслиҳат. Ман гапи дига мегӯям. Ҳамин чиз ама чиста медонам да ака чиста статистика ма гуфтива ки ака ака лоиқам и сояда калона ҳам бачаҳое ки ҳамҷа штаги ранги худат машқ мекунанд ранги худат дар шаҳри ғариб и чиза қин да гузарондан да машқ расход ё ки ака лоиқ ё не мара дар шаҳри ғариб мардум фикр мекунад ман рафтам задам пул уҷа ба расход бият кард. Ман чӣ мегӯям ай сабабе ки набоша ки ту барои ки веси усманда нурмаг правильно ҳам веси ҳаму даита ай сабаби ҳамин набоша ки ту барои ҳамиша сабаб не аз сабаби агар ман боя мебридам ма бо бояд мезадем катию баром хаб ман намедонам мумкин аз сабаби ҳамин гирифтам просто я нима карданда ҳамуро мақсад 1 кило 800 грамм карда натонист ӯро монда буданд ӯ бой задан ӯ ҳамун лига не барои ки бисёр оташ яки тамошо карда нама фикр мекунам тамошо оташ отзви безеб дода хе я мақоми гап зад ки агар ки ихе чиста гир ки бояд ӯ фикр мекард ки ҳабиб ҳамин положенида буд ҳабибам ҳамин положение буд ки ӯ мировой буд мировой чизе буд ки ӯ рӯи дунё ки кади тони бояд баромад мекард атмедан иш ягон претензия накофша дана вай нагуфт ки ту вестагана накари тумада буд наки давай ҷа хаки ма ба фикрам ки тара тарафа кардан IGFC бировардан ки барои ки яки проблемое ки ҳасти ки дар титул барои ки усмон катибот меғалти барои ки тара гирифтан просто тарафа кардан бе ҷанг ҷанг ки ҳам ту ба оз агар ту баромад мекари результат медодӣ баъд уже темара маҳкам кардан ё риск гирифтан темара 1 кило 600 грамм маҳкам кардан осонтар не мара просто ҳамин веси 70 чӣ кардан да 70 бо мара бой гуфтесиан ма гуфтам ман намезанам лигаи шумо дига този дига промоушн дига мегузарӣ баъд хуршедҷон салом алайкум рачка ҳамин ту ҳамин рӯз ҳамунҷа баромад доштӣ там дар IGFC баромад доштӣ якум баромаде ки ту биромадӣ баъде дар давлати дига дар саҳнаи калон бисёртар мухлисо чӣ хел буд ашушена ки як бародари худ тоҷик хабар дошти ай чиз хуршед назаров 26 апрели соли 2000 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Размгарии варзиши ММА зери мураббигии Ҳотам Хокиров тамрин менамояд. Қадаш 1.72 м дар вазни 62 кило муҳориба менамояд. ғолиби чандин мусобиқаҳо то кунун 5 маротиба ба октагон баромада 5 маротиба ғолиб шудааст. Бой мо дар Қазоқистон шуд. Бо Акай Нурулло бо Қувват Ахмедов мезад. Бой отменит шуд. Мара бой мондан дар уҷа.
خیلی در اونجا توجیک بسیار بود مقصد دستگیری کردن من برآمدم بالچکو را دیدم با خیلی مقصد آدمایی که قرار بودن بله، چقدر دستگیریت کردن خیلی توجیک بسیار اومده بود بعد به نزدیکی منم همین گپ که فهمیده بودم که وانفسی گذاشته استی گفتم وانفسی دا امو کارستان که پروموشن وانفسی میگذاری همین گپ برست هم یک گپ که بود مردم بسیار نزدیک که خورشید بود وانفسی را برای که موین وانفسی برآمد اک بود تو وانفسی روی اگه استادا گفته بودن که باید در ونفسی میمونیم ونفسی ویس کشیش کم ترقی نه مقصد هم ویس میسپوری هم تست میسپوری اخیران بای استاد حاتم خکی رفقتی ما رفته بود که موین بای داشت رفتیم دیدیم مقصد که موین ویس توغری بود تستش نمیگذشت استاد دید که ویسپوریش خیلی اخی نه گفتن خیلی کود مقصد یگون بای دیگه در گمان ما برای که دیستی که من همین پروموشنی تماشا میکنم همونجا آدم میبرم ولی میبرم که میگی یک محیط دیگه شون دستم برورگنده اونجا هم ویس گنیت میکنی هم باید پیشو بود مقصد تست باید شروع برویا اشما هم خیلی کرده اشما شک من بر ما دیختم اشما بزدیش در چیه که بود 3 روز ویس میسپوری 3 روز اوه باشه بعد همین مشق تو که میکنی بسیار بچه‌ها میگن که اکای خورشید که مشق میکنه برای بیرون مشق میکنه ده برای بیرون خچ نشون دادن نگونج برآمد میکنه یا که یخی گپ دروغه بسیار بچه عادت تشنه هستن که اکای خورشید مشق میکنه بعد در بیرون دیگه کتی آدمو سلام علیک ساز نمیکنه برای هم نایستگان دک ممکن اون آدمی که سلام کرده نیستی همه آدم مرا باور میکنی 300 بار نایستگان کپی سایت سوگسا کرده بسیار بنظر گفتم سلام هم میتیم شه همین سوالش جواب تکه مرک فهم کی تو میگی مش میگه مش نوزمش میگذاره گردن قوس میکنه خیلی کارو چی امی خیلی میگذاره که مورا نمیمونه خیلی اون سوال وشتن سلام علیکم نگاه نمیکنه همین گپ راست ممکنه که شاید که نمیشناسیشون تو آدمی ناشناس که سلام نمیکنه خیلی نه برای ما مخلصان عزیز که شما که میدونین چیزا نمی آدمو که هم گپا را گفتن خوش آمدید موین جان تو من سوال که UFC چی شد UFC برای که وقتی که ما уже контракт چابو تیان уже на баназки уже UFC در ماه اپریل موندن نه که تو خبر نیست تو حاضر مو بار که همه انتظاره همون مردم تاجیکستان انتظاره که این روز میشه پگاه میشه همه میخواستن فهم پریچنجا برای که بسیار بعد آخرون برنامه که بران کتی شما فوتبال باز کردن در اوجا عباجه فوتبال سالجاته فقط نشته که UFC چی گپ شد UFC چی گپ شد муин ғафуров бо тахаллуси тоҷик 17 майи соли 1996 дар шаҳри душанбе ба дунё омадааст. намуди варзиши самбои муҳорибавӣ таҳти мураббигии аҳтам ва азам ғафурово тамрин мекунад. қадаш 1 метру 70 сантиметр, вазнаш 66 кило. дар фаъолияти касбӣ 20 маротиба вориди октагон шуда 17 маротиба ғолиб ва 3 маротибаи дигар мағлуб гардидааст. реҷаи тамрин дар як рӯз 2 маротиба. خیلی قطعی من جریمه امی اکا قطعی اکا زور گاب میزنن اخم کم کم دینا ما با امروی اکا زور گاب زدیم گفت که UFC فایده در طرفای اروپا جا میشه گفت میتونیم گفت که همجا مونیم گفت ما سوال دادم که همجا مونیم منیجر خودش گفته که ویسه یک برای UFC نمرنوی دامونه چم UFC فایده چیز رو در UFC نمرنوی مونیم برای کم ترجیح دارم приглашение برای امریکا رفتن. تو знаешь причина تو UFC فقط ویزا نه UFC نمرنوی اگه ممکن کی کردی حبیب یا پر باشه در جای ممکن نشوه نکیم بخوای یکون تاییدگاش که وقتی که یکم باری که تو برآمد کنی انشالله در UFC برآمد کنی نصیب باشه در تقدیرت باشه برآمد کنی همه که برید انشالله همه جنگ کیده پسیشاد میکنی خیلی که ما چی میگم ما همه جنگی ما همه وقت برای وطن یکمش ما میخوام که یکم پرچم وطن بلو شوه فکر ما همه وقت هم خیلی که اوروی تاجیکستان بلو شوه همه ما با فکر ما همین فکر میکنیم که ما تاجیکیم تاجیکستانی ما رو همه بدونن خیلی که ما در جامعه ریم تاجیک میگیم یخی بودمون نمیدونن ما خیلی کاری میکنیم که ما بدونن برای مقصد ما برای تاجیکستان هستم. بعد یک سوال دیگه دادم من در اینترنت که موینده کدام عروسش ماشین پدرکا کرده نه بشخم خیلی نویسته ما گفتم سوال جا میگه برای که همین چیز سوالی که اینترنت ما بوده چه ما گفتم که چخه گفتم او یک برادر پدرکا کرده آدم یک قدر نمیگه او را ما دکازات کرده ما میدونیم خفت مالم سوال ما میتیم شه جوابش ما گوش میکنه نه اگه چخه تو هوزیا
تو همه وقتی که بجنن 24 سالش دیم یگان که خیلی با شما ختم میدم نه من 100% من میدونم من پروسه سال گفتم که تشا گفتم گفتم معلم که سال دستگیر میکنن اما هم مجستور هوایی میکنن خیلی شگری خدا نکیم یگان دختر ما اولادور یگان دختر بگونه قد اونجا گاب نمیدونم 23 فوریه کی پدر که 23 فوریه ما نمیکنیم وای برای سالتا گابنه موینجان همه وزگانیت کردن که هم موضوع پرابلم وزگانیت کردن که این رولو سر شده هم که هم میدونم شما باید پنجتا آدمایی که وزشونا باید وقت ساعت کنن چی سوید میتونن که همین وقت ساعت باید وز قپن بیستن که ای سبب چی میشه ای سبب به اهمیتی میشه ای سبب که وور چی همین چی پرابلم وزگانیت کردن دست پارتمن که یکی همین پرابلم میشه همین هر کس نه خودش گپ زنه ما تاکه منی ما نمیدونم یکی لویق چخالی گنیاد میکنم یا محمد یا نورالله خورشید یا چخالی گخه خورشید دو دار قطیمه یا چخالی گنیاد میکنم اما دیت همه کنم دیت استابیلیته میکنم و روزی که میشه خیلی خورشید خودش قطیمه رفت دید ما روزی میشه که خالی 2 کیلو 3 کیلو میمونه ما 2 روز پادیات یگون اوقات نمیخورم غیر از اوی پرستوی یگون نمود اوقات نمیخورم هوای یا بار همین کنم با همون خطاگی کردیم که کم که گوشت ما خوردم تست از پردن نتونستم فقط اوی پرستوی میخورم برای ویسی من خیلی میرنشه تو روزی باید باشه میدونی اشمو چی پرابلم ویس پرابلم ایما нарушат кадам арости нарушат вақте диета мекапи аку аё дам ма фикр мекунам ягон кас сасани данеста ки диетолог данимат кунада хай зависи да диетолог мекунам муки як диетолог боша ки мумкин 100,000 бигира барои як чиз мумкин зиёд бо ҳаста ки да америка будам шинидавдам чанд сад ҳазор гуфтадан барои бисёр да метунам аку барои мора ма ростига чихеози муин гуфт ки гӯшти мир хӯрдум гуфт чиқа ку ман абарот ами гӯшти мирға ку ами грил кадау задан мегирам пеш аз ҷанг ки барои ки успех бавад ҳами барои чиста ами веса ганят кардан 10 кило чанд рӯз дар кор ин авози ман нигоҳ ма дар муддати нарушат кардам вақте нарушат мегӯям вақте ма диета да будам яке сар додам хидма организм одам вес мегирам ма дар ҳаётам ягон бори хеле вес гирифтагӣ набудам то 87 килоро хестам 13 рӯз мондагӣ то вазнкашира да 13 рӯз мондагӣ ва 13 рӯз да бигем 17 кило партом и хеле бо якум бор будам 17 кило ахида чанд будун ма 17 кило 21 рӯз ганят кардам 20 и ниваз нашид охи дига не мақсад ки организми одам яка рафтан дига як 74 да 73 рус мекунам збой метама 74 да рис кардам 74 да рис кардам як шави дароз мақсад агар шумо дам спортсмену ами як вес агар ки шумо вес ки баромад мекунед вес қапида бес намешад ай нереально мешава агар долгий процесс агар ту диета када осто сафрой ич хел ки мо да 2 ҳафта мефуроем хеле да наметуни қаб мавана ба фикр фақат ам як стойка да местинат вес ганат намекунед не ман 10-11 кило мепартам ҳаракат мекунам фақат дар болои 10 буқапум веса 10 осона 10 ака осон охирош қин меғалтава атаги хеле худоро шукр ҳар кас ҳами диета проблем асосии баромади ММА диета ам ки веса ки вабрия накарди ту жолти карточка айсоби очко минус мекунана общ очко метун ва зависи ба хелма организация мекуна кадом организация ҳар хел чизо дорад я баланс значит баланс я раунди чашид уда метам значит чашид ки раундтора перекидат мекуна фикри асосии дар тоҷикистон маҳкам шуда ММА ба спортсменҳои тоҷик зарар буд ё фоида овард ҳамин чизе ки бо абрада вастанавид кунанд состар меша барои ки мардуми ба ММА машғулан фоида ё ки забаре ки мо намедонем ки як маҳкам шуд якум сабаб шуд ки худшон медонанд ҳамин чиза ки ҳуй кунанд мода фоида ҳаста ё ки зарара сад фоиз ака и набарот да ҳамаи бачаҳои мо набарот актив рафтан бисёрш ки мусобиқа нагзашта дар тоҷикистон бисёр одамо баромад надоранд а вақте ки ҳар рӯз ки мусобиқа мегзашт бо чӣ хеле ёшои мо ҳамаш уже баромад кардан чашмошон мемеши ранги дига давлатҳо метавонистанд ки бо оянда дар ягон ҷои ранги якай лоиқ ранги муҳаммад ранги нурлои ё баромад кунанд дар дигар ҷо парчами давлата бардоранд
خیلی چه گویم ما فکر میکنم که اگر که با هوی کنم بهترین میشه بهتر بشه که برای که ما چخه ما فکر چیز منه من لیچ نمیدونم که همه کی وقتی که ACB اومده بود فایدن گلوب اومده چی سرم برای دولت ما دخودای کو همه چی میبه دخودش این بخشش که نیتول کات نه تنها برای دخودای نه فکر کنید ما برای نه برای توریسم همش یاسنا نه که شما بگین که کدام سپورت خب میدونم فوتبال من مثلا پاپولارنی ترای نه که امی بگم که چخله که MMA مثلا در ساحه خود ایدی نبرد که ما بازی را نمیگم و ورزش ده همین چیزا ایدا پاپولارنی بگم حوزه دانی ما نیست داجه بوکسر گذشته است مقصد همه مردمای دنیا دا اینترس های ما چه معرفی میکنیم چه مقصد ما معرف کردن دولت خدای با همین ساحه ما میره معرفی میکنه یا ورزشگر دیگه میره برآمد میکنه ما بسیار وقت تکرار میکنم که ورزشگرا شخص نایما 10 مرتبه بالاتر میسته که انسان که ورزشگر لیکن همون سپورت و یا معرفی میکنن که چوپان خش تبرشو یک همسایه شدن هیچ کار تماشاش نمیکنه این ورزشی هست که باور کنید دیگه که حبیب زدت من نبودم روسیاب در اینترنت دیدم شوق اون رفتن هم چه زدم مثلا ایسوبی شوق ور بدنش در دیگه مملکت ها و در دیگه اینا مثلا اگر ما هم خیلی ورزشگر پیدا کنیم مورم که تمام جهان دیگه بشناسش بگه که تاجیکستان میگی چه که اوزی هم داغستان هم میشناسه داغستان میگم میشناسه نمور تاجیکستانی مورم که هم خیلی میشناسه یا که ایروی یگان ورزش که ما دستگیری کنیم که در حقیقت پاپولار نیستی کلان داشته باشه یگان ورزش باشه فرق نداره اگر این ورزش ما فهمیدم که شنیدم که حسابی که بچه‌ها بسیار دمی چیز میکنن با خولیگان میشون من این بچه‌ها را میشناسم من یگان تامیر رنگ خولیگان نمیشناسم نه شخصا من خدمت کنم جنگ بذار ما جنگ هم در رینگ دم میکنم برده حرکت میکنم که میتونم چیزا را چی شنده خود چی شب خود مدت چقدر MMA اجازت تیان اجازت نتیان بهترین میشه گفتم اکد اجازت تیان خودش میدونه که ما هم همین بعد به نزدیکی حبیب کتی تونی برآمد جنگ همین طرفداری شما کدام کی در چیست طرفداری شما هم میخوام پروسا فهم که همین طرفدار هم حبیب میگه که طرف تونی هم هست اون کس رنگ مخلص مثالی گپ ما حبیب در مخلصی میکنم به خاطر که دمو نزدیکتره با چند چیزا با رنگ آنالیتی بگو که ما خیلی که آنالیتیکی خوبم نباشم که اسپورتسمن فکر میکنم که حبیب میزنه برای حبیب زدن باید یگان حریفی فیزیکی بقوت باشه که اشتباهی وایار بان کنه اتونی تکنیش نه که فکری ما قطعه که نه که فیزیکی سلابی که است شاید که سپورت ای 100% نیست نه که سپورت اکم ماجن اشما چی شد همین تونی حبیب من همین فکر میکنم روز دیگه با من 3 روز پیش هم بویای تونی فرگوسن دیدم هم زاگی حبیب یک از خطی میزنه بعد چند وای دیگه خطی وقتی میغلطونانش کما که پرابلم داره مثال پرابلم در چی داره آدم هم فکر میکنن که موبایل گارد میشنم لوکت قد میزنه حبیب او چیز ده یگان بر نمیشنه حبیب فقط پارا میگذاره وقتی اگر پارا بگذاره او دیگه لوکتون نمیگذارن حبیب دسیران با فکرم اگر بغلطونش دیگه درش میوای من فکر میکنم فکر شما استویکا نیست پارتر میبره که حبیب برای چی میگم فیزیکی ده اینا تیبا ورن نگاه کنه وقتی وای بقوت کی بود فیزیکی بقوت کی بود حبیب نمیدونم چند مرتبه پاپتکای تک داون کرد نگذشت یگانش به خاطر که زورش نمیرسه اینا مثال ما خدم دم میورم ده من سپینی اگر تکنیش نه باشه فیزیکی سلای باشه یک جودا چه فیزیکا قدش میکنی میره وقتی که فیزیکی بقوت دیگه زود نمیرسش فکری من طرف ده نورالله ما یگان طرف ده که من رنگی مخلص میشین کارش پاپه داشت هم حبیب یا تونی ای ولی چی تونی چی خبره ما دکان توی جنگای خیلی اسرائیلش معقوله باره که من خدمت میخوام که خیلی جنگ کنم تونی بوده بزنم فقط دارونم خیلی بسیار وقت نکشم چخله هم خیلی خدمت خیلی فکر کنم ما فکر کنم دیم سه راوند ممکن که دکترو مان کنم تونی و جنگ بویا ای طرف تونی خانه که ما حبیب چخله که هم خلق ما میگم ما مسلمانیم ایرو در قبیل دعوا میکنیم که بوی هم تا خوش بوید یعنی که با دعا که بوید اگر همه خطه دامی MMA چخه دروماده همی دیل چخه دامی نولوژن دا MMA دروماده آدم هر کسا سر سویا که ماش میکنه که
як میدونه چه محمد نعیمов که مشق میکرد تکواندو بود MMA گذاشت MMA تخت مشق میکردیم цел داشتی همین цел MMA در تاجیکستان یا اون کسانی بود که دخود میشه ها سپورتی که دخودور میشه هیچ کنا بود цел نداشته میشه خواست نه دخودور شو چه بود می فکر رخده که درم مدام سفره ده ما اول راستی گوشتین مشق میکردیم که مویشون زلی یا لچودا بود زلی ما باسین دام هم گوشتین ایو می اومدن زلی ما میرفتیم بعد یه روز یه جورام چی میزد پانکراتیون لوبیتلسکی اجازت های که در تاجیکستان بعد امورا تماشا رفتیم باوسی 79 بود 80 بود هم خالی در گفتن نمیزنیم مقصد یا آدم نرسیده است یا برادر معلم بده هم زلی تکواندو ده بعد گفتم بیا میزنیم اگه ما هم یه جورام نا بالچکی رفته بودیم با همجا لیباسو را کشیدن ویس ما کشیدن یا 2 کیلو ساوک با همجا برو آمدیم زدیم دبوی بچم بریدم بعد هم خیره بعد هم اکای واسه هم یکم استازی که همی مقصد بوی بسیار ما رفتگیم بعد چریزمو برادر برو آمد که چمپیونات آزیا مقصد چمپیونات آزیا میره و با شوقوار شدیم هم چی داد بعد زلی هم رفتم مشق کردم بعد آزیا رفتم می رفتم 2 سال و 2.5 سال لوبیتلسکی می رفتم دو بار هم MMA هم ای پانکراتیون دو بار آزیا رفتم هم خیلی خیلی درمی ما درم درفته خورشید جان خودت چی را ما байбои саму машқ мекардем байбои сам бо профессионалӣ мисли MMA мақсад мо то синни 17-18 солагимон байбои саму баромад мекардем бо кимоно 18 боло кишидем уже MMA гузаштагим мақсад байбои сам бо профессионали MMA уқа фарқияте надорад мақсад байбои сам бо кимоно мепӯшем уже профессионали мақсад бе кимоно тай шорти холӣ موینجان خودت میگم پیش فوتبالیست بودی ولنی بودم بابا ولنی اکا فوتبالیست نه خود چه محمد چه گوشتنگیر مدره ها تکواندو دیگه چه فوتبال ما گذاشت نه کما توزیع چخیل زاوق دا فوتبال دورم اکای نخای بختم میبینی کما سونی 20 سال بازی کنم فوتبال زاوق دورم همه گوشتنگیر بودم بعد گوشتنگ فوتبال گذاشتم بعد اتاکم گوشتین بودی با فوتبال گذاشت بعد دوره نمو چخیل که دوره گفتی کپون تنجی مونده یاد جنگ در که باید دادم آخر دا بیرون گفتم به کی مشق کردم در کره مشق کردم وقتی که سپورت گذاشتم بود در سپورت که رزولتات نشون دادم یکم سوخم دیم جوشیدم با جنگ بیرونم دیگه نفهمید ما با اکم خودش گفت که او چیکایی که مقصد در بیرون جنگ کردنی برو در مسابقه خطا نشون ته و برو اومدم یکم مسابقه باید دادم دیم جوشیدم با همجا سر شد در این بوی اکید جان اختون چی ما در زودم و از زودو سر کردیم در نیز باید سپورت از زودو در مکتب اینترنتی یعنی سپورت شکل میگن شب 24 اما در کلینی اونجا در خواندم بعد که کوچیدم کردم تا دورتر رفتم راه دراز که بود بعد بس کردم و همون صبح هر چی رفتم یک 6 ماه گوشتنگی طرزی آزاد با 6 ماه واری کلاسیک بعد تا اسکی باکسی قماش کردم همونجا در علیم جان کمالوف همون میگم استاد تایسکی باکس بود گفت که و استاد من گفت که MMA برآمد میکنی بعد از سبب که MMA پاپولار نشده سبب ما هم در پیش زل خونه هر روز قدم میکردیم بالیوی کنک و این تلفن در فکر میکنم 500 تا ویدیو داشتم من فقط تماشا کردم چه بالا بعد همینجا ذوق پیدا شد برآمدم بعد در ریسپوبلیکا برآمد کردم دیم جوشیدم میگم باید دادم مرا گرفتن یکم دیبیوتانت گرفتن قطعا یک همه پروفی گرفتم موندن ما خیال میکنم همجا نوعدالتی نمیردین شدگی ویدیوش که جای درسته میگاتونم استویکا میگم فهمیدی هم خیلی بده میماش همین سر شد بعد اکم آموزان اختون اما در امریکا سر شد وقتی که باید ماست نیک دیاز خطی ماگرگر زده بود یکم بار در میامی بودن همه کسا تماشا رفته بودن و کرده بودن بهاد اینترس نشیده و گفتم برای چیا بر ما خنا باید کویا بسنج میشه و نمیشه هم چیز بهاد در امریکا هم یک جای داغال بودم اول میامی بودم میامی دام کالون بود زالوی بهاد ناز بودن میدیدم باید سرای پیش میدیدم نبلوداد میکردم و ماشنا میکردم بعدم خیلی ایما یکم بار چمپیونات جهان IMF و چیزا بود پیشنهاد شده بود در طرف تاجیکستان مرا گفته بودن همونجا رفتم اشتراک کردم بعد همون سر شده بود متنا همین یک چکی شما نکه لایق شما که در همت که در دیگر جو برآمد میکنه شما استرات میکنه که اچکو نگیره نه
ё нокаут кине ки удишан баре ки палбому ки агар очко катирава 5 ё 3 раунд палбому у тараф плюс хичона метяна хичона ёд ки намеша хали ака бояд ҳар организатсия барои репутатсияи худаш кора накунав ака намедонам неха палбому меша ки ҳами кора намеша ина мисоли гап даст авторитет бошан ки чӣ хела хана ина просто матча ки One FC ҳам хеле кард муина ҷавоб дод ки да рости гап ҳам хеле буроварда тема буроварча ки мардум ки гов тамом бар ки ӯ одаме ки UFC омад агар ки оз ачко кад муина медодан се раунд уже чихе одаме ки боyd додак One FC боyd нашакум ина просто буровардан гуфтан ки ман тамом ки та UFC контракт оз аннулировать мекунад наметата дига маҳкам меша баъд одамое ки шумо ки ба фикрам бисёртар ҳар ду шумо дар ғариб будем мардуме ки дар ғариб MMA пеш бурдан осона дар осона осона дар миқи шаҳри ғариб осона бурдан просто мехостам ҳамин чиз дар нью-йорку хай лас-вегас зана мегум дар ҳамин нью-йорку ози фикр дорам бо боим нью-йорк дар шаҳрку гирьям меояд ай ҳозира ҳанде намедонам куҷо барам бародар дорам зарух адашев бародари аз Ӯзбекистон тоҷикбача аму ёрдам мекунад ку бо ҳам ҳаракат мекунад ки вақтҳои худша ҷудо кунад ва ёрдам кунад ку не ки бе ӯ ҳам ку гирьям меояд зали фитнес мерай маш мекунӣ ҳам салқина мембари чи на во имина весагон ко дар онҷа ку арақ намекунӣ зора мекунӣ ира печкаша гира акай далера меги бира печка биёра ё ки ягон ин хеле шароито кама яка имина ҳамин нью-йоркда ман натонистам ака ҳамин зиқ мешам мебарам ку ин падес биромадам фикр дорам изал бирам узал бирам иша занг мезанам чикор кунам фаҳмидӣ и хеле ҳолато ака дар вақти весканият кунӣ ку бояд набоша се кас дар бар ҳеҷ кас ду кас се кас мошин тайёр ина хеле боша бародаро кор мекунад вақтоша ҷудо мекунад мада мерам ба ҳар ҳол бо ҳар рӯз наметавонам мисоли гап хади на як рӯз корша буд мепартояд ду рӯз ва ё майпай зиндагии чизан ҳамин барои ман рости гап ҳам нью-йорк дил магиров хушол мекунад акай фарух дастгирӣ накард акай фарух ҳамаи бачаҳои доғистон қетеку як тоҷики ҳамҷо буди акай дастгирӣ накард не ростӣ меояд мепурсад занг мезанад мекунад ҳамин рӯзои чиз рӯза расходи ки дар шаҳри ғариб шиш дар шаҳри ғарибен як рӯза расходтон чанд пула як рӯза ин расходи зал хӯрок ҳама чи чанд пула расход тоатхирӣ мери ку ина ака ай расход не ай вайш сар кунам ҳам муин қатима будам дар лас-вегас ҳам лои қатӣ будам муинам омода дида буд кор мерафтам меомадам саҳар бега машқ ҳаракат мекардам ҳар ҷуда вай кунам барои ки ме як намуди вид спорте ки ҳар рӯз тараққӣ ёфтааст ҳар рӯз як конкуренсия баланд мешавад залу пешрафта шудистанд баъд мисол расход хеле буда мо меомадем вақте ки зал рафтанда омаданда фикр дар мезад ки хонада чӣ бихӯрам як хел вақт фикр дар мезадам мегуфтам оз мерам айнаиҷа камтар авқот мегирам айҷа хеле фақат сабой беҳади баъд миёй аймаш монда шидагӣ ягон чӣ карда наметонӣ да агар монда шидагӣ уже хишад наметавон хоб кунӣ бояд 2 соат вастанаи чай бо вай брай мешуд рӯзое ки ман гятшда намехӯрдам хеле ҳисобе ки тамбал будам мепихтам одно и то же мешудам не мешава ка агар спонсорҳои хуб бошанд агар ваёи хуб бошанд ина мисол ман бояд ман сеҳоз ҳами дар бораи нью-йорк гап зад ман шав соати 10 кор мерафтам 6 меомадам и хеле адам як лоиқ бихезад дига хоб намерава дига ҳамин ман соати 8 мара не деонам мекард биё бирем маш биё бирем бача ман 3 соат шид ақаллан 6 соат хоб кунам биё бирем мара хоб намебарам та меистод мегажак ранги мумия ба худам та мегаш деонам мекард команда боша ку беҳад қызиқа ина баъд лоиқ омад ина муин қатӣ рафтем чиз кардем мисол ира мебинӣ имаш кардеса ира мебинӣ қатита як гап мешава як вақт бо дар инҷо имрӯз як темаи хуба гуфт як ҷуда як каса сахт мезанам муина айдрин зал сиришка ҳестам да хай ман мерам ман бо англисира медонам ман мерам мегум чӣ сабабай хелу хале ира меган усбест короче биё бачаҳо ҳама каса ҷамъ шем гап занем мара мепурсам меган ту розиям залда боша ай тоҷика мо намедонам ки мо чизем ман гуфтам конечно розиям гуфтам ман мехоҳам ки тарафдорам ки агар жёстки спарринг шава мара меган исбест ҳама гап мезанад ира короче аз зал сир карданиян али абдулазиз меам мега ки короче гӯш кунед дар ҷое ки ё тамрин мекунанд ай тоҷикистон омадагиян уҷада хеле гапо нест хеле чизо айд байда уҷа гап задан ки
жалоб кунанд бачаи Сахт калон ки мезанад, мара сағ зад мара устод зад баъд амтари вастанаид мешава мисол як ранги команда паступат карда будем да ҳамунҷа ҳамхели команда боша беҳад хубе машқам нағз мегзара зиндагӣ интереси мегзара лоиқа ман омадам дар нью-йорк дидам нью-йорк шаҳри калон ада ҳама даваи давай омадам дидам меравам машқ места чиз мекунам мегам аз зиқм муҳаммад мегам ман машқ кардан натонистам мегум чӣ ба мега охина изалда ихеле изалда и вақт группай ман бояд вез ганят кунам беҳад қине дар ҳақиқат нураллоҷон худат чӣ братан чӣ қадар шаҳри ғариб ман шаҳри ғариба бисёр дагӣ нестам ака ман рафта бошам збор рафтагим тамома хуршидҷон худат чӣ барои акай ҳамат барои ҳами одамое ки нав мма сар мекунанд чӣ совет метиҳен совете ки ҳами совети шуморо гӯш карда ё дурони дире мма ё ки аввал уже ки мма целшон чиста барои пиар бошад чи надурони пиша зиндагии дигашон шава ака ака ман опити худам мегум ака барое ки фикри ман ҳамиайда хиёл мекунам ки чизе ки мисоли чизои вазми ман гузаштагӣ ман фикр мекунам ки и бародаро гузаштагӣ нест мехтам ҳамадома 5 сол пеш 2016 15 ман акай там кати ман хита бисёр медонам просто ман майда будам чизои мисол будагӣ ака чиқар не ки на партофтум не ки ҳами ҳатто вақте ки ман визагирии қазоқистон рафтам визаи европа ман бояд чемпионати мир бирам мара як тоҷик бача дигар онҷо виза бояд бо буз балаям хеле додарша ким ки намеки зудаи синомдор гирифт рости аёдам биромадам гуфт ман акай ҳаваям гуфт чӣ ба меравӣ ман гуфтам мақсадат чие ман гуфтам мақсадам ҳамин рафта мма гашт гуфт ки парто тоҷик намешава гуфт ҳам хелим кад ку ман одами бо худам дабоварӣ сис бигем чӣ хеле ака одаме ки рози чиз кардагӣ нест якбора мотиватсиям шикаст медони ака дар таво худам ро афтода шудам фикр дазадам ку хеле одамо бисёр мешавад ҳам хеле гуфт бо ҳатмо гуфтесам гуфт вақте ки ман рафтестам уже дар раҳам бигем ҳам хеле мара гуфт ки ман як худам тоҷик бигем як тоқа худам тоҷик рафтам даму гамаф меган ака ҳамин чизи союз мма россия чемпионат мир ташкил мекунад як хиёл мекунам ки яке ҷавонда сахттарина ҳамҷа рафтам ин аха ба хости худо ман бигем ҳарифома ҳамаша дар якм раунд задам ҳамаша чапагам фиқат финал биромадам финала бачаҳо дидагӣ бошанд ҳам як залги ҳабиб шондам тарсидагӣ будану ранг ҳамин чиз як дуседа бигем ки дар баливои рича ғалтим ростига боиш додам абид набой додам не ки гапи ҳавай гуфтесам гуфт то ҳозира дар дили ман мондагия ки гапи ҳавай мегирифта абрадам эзози то рӯза намерасид и хеле ака ман барои чӣ гуфтесам у одам ки дар раҳ дар байни раҳ мегата ку хеле боч мешава ки хеле бугӯи дар пеш хона ку ҳар рӯз мара ҳама у бигем ними раҳ дарафтаисам гапа гуфт мо ака нами ака гуфтеста ку беҳтарин як чизе гузашта коли мо надидем не ака ман ба хотири чӣ мегум и бародара мисоли гап ака мисоли тағоёш ҳама вақт дар барш будан ба ҳар ҳол да мисоли гап ҳаста пасти баландиам бисёр гузаштага и хуршедам мисоли гап ҳаста медонам у бародарам на мисоли нуруллорам мисоли гап хеле лично намешносу ростига не ки гуфтагиам ки мисоли гап бародарош ҳаста чиз мекунад дискрит муҳаммадам мисоли гап ака ман медонам ки чизаям дар ғарибӣ чиз мекунад не ки чизое ки чиз гузаштагим ку як хеле одам ҳаста бо варзишгарои худмоне ки местан дӯст медорад нақл кунад ки иҷама хеле шид уҷама хеле шид иҷама увоқ соз кардан ёма иҷа соз кардан бигӯяд бародар мисоли гап бо шигр ки тира як аз пайдо шуда як ҷои шикастагита соз кардагиам фаҳмидӣ ин хеле чизо ҳаста ки мо соз накардагием алло худашам хеле чизе ба ҳол ба тақдири чиз спордагием одамое ки ммаро нав сар мекунам мма барое ки хайп боша барои чиста барои худона реклама кардан боша лучи бас ки дуре бояд цел шамона ки ҳами целишда бояд ҳамун чиза добиваться кунад то охира рава ман як пешниҳоди хуб дорам барои ҳам одамое ки мефурӯшон машқ ман мефурам ҳамашон машқа сар кунанд чи бача чи духтар шай занак шай мардак шай машқ кунанд барои чӣ хотир мегум якмуш барои лоиқ дуюмуш барои нурулло вақте ки америка омада будам баъд уже медонистам ки дар бораи лоиқ ҳама ҷуда гап мезананд таксида мешитам ягон ҷо мемонида мешитам просто худман вай мегирифтам мефтам ки ҳам лоиқ чӣ хезад вообще на партер дора на стойка дора на дихане дора исусу дора ман медонам ки ман хати чиз кардам ман мехоҳам ки ҳама одамо як бор чувствовать кунанд мма чие начод нурулло вақте ки якм бор ман дар як ҷо шудагӣ будам як круги калон буд вақте гуфтам вес накард ҳама хандид ман гуфтам ки ман намехандам гуфтам чӣ ба намеханди хита серёз мегӯӣ ман гуфтам ки
ман барое ки ман медонам ки ӯ бача ёшай калон шудеста димаш ман намедонистам ман чанд кило ганят мекунам. Ман як ҷода гуфтам ки агар мисол мо шаҳрда будем агар бо ягон ҳамсӯҳбат мешид чиз не ки ӯзи 17 кило гуфт ман талхам кафид 17 килоро ганят куниш ана баъд як хело мегӯянд чи ба 77 намерава 77 да мебини одама габари ча мисол қадмо қариб як хела қад нуруло 77 бо ду баробария мисол даст вайшон мисол ударкашон ин мисол ин мардак мақсад дора ки ман бояд 70 бигирам 77 баъд мисол саволи ояндамай мисол ҳозир намешава мисол 23-24 сола буброя мисол 77 хати буброя хеле ради мухлисош риск бикуна буброя қати ҳами одамо бизана ки ина мухлисо бига ки оғ гап нест нурло тонис хеле мисол мақсад дорад дар зиндагӣ ман 4 ношам бояд 5 ношам бояд 6 бояд 10 нош ба 20 нош ман бояд чи ба ҳабиб 70 мезадай и бояд 77 бизана чи ба ислам ахачев ман ӯра дар бои лоиқ дидам инами қадар ман деворияй 70 кило мекунахча во мебаранд воран амтари насилка қад мебардоранд мебаранд ус мебаранд савнада мешунанашон рӯҳошонро қоқ мекунанд як корашон мекунанд ора ҳеҷ чи намегӯям воя ман мехоҳам ки ҳама одам ҳис куна ММА як бор майли ва веса кат баъд дрини октагон будуря ами дрини клетка медурин чи ашушена то буромадана 100 метр мерин ҳар ҷода ҳар хела ҳар ҷо ки то ринга мебурен чи ашушена то ҳам дуруна дуромадан чи ай пеши одамо гами чи хела да ми чи чувства нуроҷон чи хела чувства хад любой кас волноваться мекунад не волноваться не просто ҳаракат ан вақте ҳам дуруи клетка медрои мақсад ам сар мешавад дигар фикри тарс хона ключа мешава ма ключит мешава ҷати виха надори ё ту бояд авҷа даст бардори ту виха надори ҳаме ки шумо мебурен значит ҳами то ринга мебурен значит чанд фикр ҷа сар мегзара фикр ма чизе ки проблемамо мегзара хай ма ки шумо фаҳмидам ки цели ки одаме ки дарунда дуромад фақат бояд ҳами як хеле одамо мегӯянд ки вақт мегӯянд ами вақта дадари ринг мефаҳмӣ вақт чӣ дер мегзара да баъд якум дуюё не акада мардак боида сола вақт мега кунам 5 минут тайм мега ҳами просто 5 минута ҳама одаме ки 5 минута просто дар ринг дроваран дар кора не партер кас просто партер кор кардан дар кора ринганос битекӯ д круг тоохра армор фанди тоога не на самде бо ҳам одаме ки ҳам хеле бо д круг тоохра ба пеш публика не ма просто мега ки ана хоб 5 минут наист не ма ҳаму хеле одама ки бо телефон ҳам хеле қабе мегем гапзанира гум мекунам ба худо гум мекунам не ма бирон мега ки як қисм 3 раунд 5 минути чия 15 минут мега меган ки мехоҳӣ ки вақта фаҳми ки реально қадр ба вақти қадр раси дар ринг дро ба қадри вақт мераси вақт дар назар медони чӣ хеле мегзара просто ман ми ба худома мерам просто ҳамҷа машқӣ менем муина мерам например ягон интервю ягон корса залда мерам мешинум бовар ки дааму динамит бовар ки иёр офарини гармӣ ки ман машқ накардам ман просто шиштагия майка дар танам дар пеш оина бо оинаро ҳуй карагим шамолом задастам арақ кардастам иёрро мебинам не хака ҳар касе ки шумо марамад ина охири барнома мад чи барои мухлисот гуфтане ки хай нана муҳаммад наимов марамад чи мухлисота гуфтане гап гуфтане ки ҳами одам ММА-ро чӣ қабул куна ҳар як кас бояд правилнаи худша чиз метавонен марамад гап занен якм раҳмат барои мардуми ғариб ҳам бисёри падешгоҳ ҳам тарафҳои ҳаво мебиёяд мисол моро дар ягон шабакаҳои чиз нишон наметиҳам фақат ҳами инстаграму ютубу зигбай мекунанд ҳазор раҳмат барои дастгирӣ ҳазор раҳмат барои ки номомона мегирен мисол дастгиримон мекунен дуо мекунен барои мо шумо дам фақат сиҳат саломат бошен дар куҷое бошен набошен ҳама вақт дар хотири падару модар дар хотири ёру дӯстову бародаро ватан бошен ма бисёр саволо метавонам ки ами гаёс шаҳр саркардагӣ чи ба набрди сусу мегӯям фаҳмед бародаро шояд дод мисоли гап чанд қай ки дар дилшон мехостанд ки ман бибарам шояд ман 10 маротиба 100 маротиба ода бисёртар мехостам ба хотире ки ман хидмам мисоли гап дар оҷа хидм будам барои ҳам хай ман ҳаракат кардам чизе шид нашид фақат бифаҳмем ки ман ира қасдан кардагӣ нестам шумо бинед ман чию чира дист додагим алҳамдулилло ҳамаш ман шукрона мекунам лекин ман ира қасдан кардагӣ нестам хаям кашид ки бой додам шояд ба хубии ма боша ака ина бо контракт автоматически продлить шидагия моҳи майда ба фикрам якм турнир сар мешава 25 майда шояд дар 25 майда официально эълон кардагӣ нестам бояд мусобиқа шава
ҳаракат мекунем ки идафки хатогиҳое ки икарат кардагира ислоҳ кунем бо мегум ки варзиша ман мехоҳам ки даҳвайнои хидмат зуртаришон битам лекин бо хидма планои хича дорад ҳаракат мекунем раҳмати калон барои ҳамаи бародаро ҳамаи мухлисо ҳамаи касе ман мебинам чихе дар бермара меқапанд чихе суханои неқати бародарое ки аққо ягон гапҳои безеба дил ният бадам дошта боша хай бародарҷон ман қати худат ягон душманӣ надорам илтимос нагӯед ман камани хели ростига ман редка мефаҳмам оне ки хай ҳаст чӣ бугум дигар фақат миннатдорӣ фақат ҳамин мардуми оддӣ даку ман таън додагим ростӣ ман ози ку фикр мекунам тезтар бирам машқ масар кунам тезтар бирам баромад кунам бо гуфтиам киногӣ баромад кунам да раҳмат мегӯям ки ҳамаи моро ҳамин хака ҷамъ кардӣ бо бисёр бародаро саволо медоданд ки шумо идбаи чапен шумо якҷоя нестен мо ҳама вақт якҷояем мехоҳем якчияки ҳамин парчам бардорем мо ягон каса чапиам надорем бо раҳмати калон бародарое ки ҳама вақт мо дастгирӣ мекунем дар ҳар як чиз давои хубмон метиҳем ки мо авқали пеш равем UFC ҳам мешавад ҳамаш сабриза дорем ки ҳамин UFC шавад тез баромад кунем баъд димор ҳам шавад бачаҳое ки орзу доранд тез ба ям баромад кунанд сиҳат саломатӣ орзумандем ба як чиз дига гуфтанем ки савола акай мансур мада дод ки ҳама ҷа балечки абай ту балечки фергюсон шава ягон фикр безем накунед камтари безем нанависе яхши омадед хуршедҷон шумо акаҷон дар аввали барнома гуфтед ки кадоми навистае ки мақсад такаббурӣ мекардай чӣ мекардай рости гап мо ин акай муҳим медонам ки мо берунам намебуроем ҳамин саҳарави машқ мекунем меоем бо бегаҳ зам мерем акун мо дар пеши қафиам қамашидам фикр кардам ки ман дар куҷои хатогия карда бошам агар кадомиам ягончиам гуфта бошам ман бахшӣ мепурсам лекин то ҷое ки ман худам медонам акаҷон ман қатем кадомира бинам ман ака бори ҳурмат ахир ман майдаам бошам ман қачи ака гуфта гап мезанам ҳак намедонам бо хай дафъа ки одаме ки тами гапа фаҳмидина ин дафъа дидиша рав гӯям гапа ман гуфтам ака хай на бахшиш пурсид манам бахшиша ки намешнохтем дигара ака нурҷон марҳамат гап занд барои мухлисот ки ин гапу заданд ки бачат чуба веса ганят накарде ки вес ганят кини ози ҳамаш фаҳмидан ай барнома ки вес ганят кардан чӣ буда агар одаме ки мехоҳем чувствовать кунем ки ҳамин вес чӣ боша агар ки мехоҳем просто биёед 5 килора 20 рӯза ганят кунана просто 5 кило вес ганят кунем бина пеши нурулло мебиёед 5 кило мегӯем нурулло ганят кунем бо бор чувствовать кунем ки чия вес ганят кунем марҳамат гардон аку халёша аҳамият наметиҳад ка мақсад мардуми тоҷик бояд чӣ хеле ки мақсад дар победа балершикӣ мекунад бояд дар поражениера мо спортсмен дастгирӣ кунад ман мақсад ҳамин охирон ҳамин бой ки нашид ман чувствовать кардам чӣ хеле мардум мумкин бародарои наҷа шитаган рейтингошон мара болоанд рекордошонам болоанд мақсад ман намедонам барои чӣ мумкин дар шаҳри россия шид амқа тоҷик ман аэропорт фуромадам моро 20 мошин тоҷик встречат кард мақсад бурдан меҳмондори гостиницаву доғистониҳо дигар миллатҳо дидан мебинанд кайф мекунанд ин қадар тоҷик якҷо пайдо шид мақсад ҳазор раҳмат барои ҳамаш ки омадан вақти весагон кард ман бисёрш дидам онҷа ман чӣ хеле вес ганят кардам чанд қай тонистам ай дастам чанд қай омад ман кардам мақсад ин организм худованд розӣ набошад 20 бори дига ман 20 килои дига ганят мекардам чизе ки нашава намешава ноумед намешем иншаалло бо меҳнат мекунем дар насиб боша боира зудтаршан нишон медиҳем ҳазор рамад ваҷо ҳама да якта ба якта ки шумо парчами тоҷикистона дар чӣ қиндиҳо мебардорен рости гап гуфти ки муҳаммад наимов чихе гуфт ки нимша саҳар мехезам мега хе рафтем хов дору мега хез чихе нақл кард чихе шаҳри дигар муин мера чихе хуршедҷон чихе ҳар касе ки чизе мега ӯ пушти парда мона шумо фақат шумо дар бурдбориҳо пешравиҳо ҳазор раҳмат ҳар яктия шумо ки вақтотон дариқ наёфтем дар ҳамин рӯзе ки гуфтия ки акай дажи акай лоиқа духтари шуҷои ҳаждаткиня ва фикрам ҷа телефонҳош киштагия палон наведан ҳазор раҳмат ҳамада худо фақат пеш бурда ҳазор ин барномаи суҳбат бо Нигматов то барномаи оянда